insieme, oggi ci vince grat con il gioco. Ma reine gatti da nus cada pliclet, vus, ni io. Le regole let's sono semplici. Ci che fa il spibia pongs con quels quadrels, let's a gudignao. So, aber im Prem, du warst ja forse in einer Meise. Oha, io vengo perfino controllata perché io faccio in tricks. Seguire, ni? Bien. Noi siamo un prem donde io per vus. Adat, vus veis 4 punti. 4. Gut, os per mai. Cau veinza. 6 punti. 6. Io hai paia. Gudignao. Ados, os se vessens fa quei a un pau più interessante. Non nada mai con un premio per quel che guadagna. Bien paia. Ci che fa os als pibia punti servein quella banknote de vein. Ma semplicemente a sciaia dati lo bu 20 francs. Per insomma stia a giocare, sto minchien mettere il giuc 1 francs. A quel che guadagna, servein la banknote de vein et el servein a vos als 1 francs. Ma a dat, quel che spiarda, let's spiarda els 1 francs che la dau. In sappaia gudignada nes, nivela fin ci son a un pipauc che von. Esse spinai. Na, quei fidenza osa buccau. Vesses vos os propi dau quei de 1 francs, also jau per cas bo. Nus den ots denton enuota per denes, per quei che giugar per raps aschins per cun sa jotjons. Per quei che sa ebe spiarder biater quels giucs trovi leges. Quai es Flavia, ed ella les jovar per raps. Per purar far quai, stola esser de stot on sveglia e jovar po ella be in certs lös. Per exempel in casinos. Qua son chasas, cum blers gioins in gio ci va per guadagnar raps. Ella può jovar a lotto o in giavinar ce caval ci des al più svelt e dusce guadagnar raps. Tuna bain, ma sper guadagnar raps, podes lela perder raps. E quai può esser privlus. Per exempel, se Flavia is dependenta. Di mena se la daura tots ses raps per jös cun raps e non aura più avonda per pagare als chains de casa o comprar de mangiar. Perché quai nu capita, ston to questione il permis d'organizzar jös per raps a sgnair vid la legge. Es ston tanto roter controllar fig bain, che in giù non es dependent da jös e na lasciar jovar ad in giù ci ha problems con quai. Ma es ston dario una part dell'urgudogna al stadi svizzer. Quel dovra quels raps per la pensiun per aiudar a personas impedidas ed otras robas che tot san profitar. Vus vesis paia, e cau dati in legge che di exact co quea da funzionar. Quella legge pleiden tom bo tots, biars queten che queste gli ozzel di bo pli moderna vunda. Tras a internet sains num nada mai da quels giucs per denes ne venda casa. A quei droven novas reglas. Ed in jamna veni votau l'antira Svizzera che la legge da vartels giucs de denes due veni più moderna. La più grande mudada in la legge fus ci des esser possibel che minchun po porger jös per raps ante l'internet ci stüffel permis. A firmas dall'exterior es ora scomandada porger jös per raps in Svizzera. Queston serar lur paginas d'internet per Svizzers e ses nuvan per un permis special ci darschen i stes far quai lura sera la Svizzera quelles paginas. Quai nu plagia a tots. Els adversals de quella nova legge pensan che conserrar las paginas a spigliar davent il dret d'informazione e si sera paginas poner lura da più paginas in seradas al futur. Tenor els adversaris profitessen els casinos svizzers de quella legge per quai ces no vessen jon in giuna concurenza più dall'exterior. Questi chatten la legge una buona idea digen cignis più giur, per quai che tots stessen gnair lura vide la legge svizzera. Ed ci des de più raps, per quai che tot las firmas sun in Svizzera e ston uscei dario una part de lur gudogn. Mattia von, wusste si in scola a servinis il pensum da scrivere in text? So de che scrivestes insomma? Co fossi per esempio con una storia sur de vossa vita? Exact, quai al Mohamed Fatch. Ella ha raccontau co le scapaus ne vende la Siria in Svizzera ed ha perfin gudignau in premi per quai. Quei è Mohamed, a quei sia sora Vial. Els omisdus statten da più bien 4 ans all'anquart.
Als dus e la famiglia vegnan denton da lunch naven, della Siria. Els han fugit lu jaren lur de casa, il conflict della Siria. E tochen che nus all'Europa vesin quel mo la televisiun, era quel per els minchegi. Als Kind weiß man natürlich nicht, dass man in Gefahr ist und so, also wenn man kleiner ist. Aber die Erwachsenen, glaube ich, also schon Angst, aber darum sind wir auch hierher gekommen. Mein Vater wollte ein schöneres Leben haben und nicht so viel Angst haben, dass irgendwann eine Bombe oder so an unser Haus kommt. Da pivarga 7 ans regia ujara. Differentes gruppes venien semplement bupparina a settemp vede quei bombes als mercaus e leu de nur che Mohammed in news. Per quei milions fuggio della Siria viveren in un territorio d'ujara e fetch mal zagir a malan per nevel. Weil es sind nur wenige in der Syrien so schön leben wie uns. Also es ist schön, eigentlich dort geflüchtet zu sein. Ja, und so überlebt zu haben. Ed exacto de quei viadi od la Siria a Mohammed scret a guadagnau in concorrenza. Quei malgrad che scriver seggi bu proprio il seu. Man braucht viel Fantasie, um solche Worte zu schreiben. Und ich habe das selber nicht. Darum schreibe ich auch nicht gerne. Da bin ich mega lang, bis ich etwas habe. E lei piuttosto fende bella peisch co ch'ins vesen si combra. A per l'anquar d'entuorn cul velo val ebugen. Insieme con sia sora enis in via alla biblioteca. Lau es su text exponeus insieme con autres victus della concorrenza. Meine Flucht. Wir sind mit dem Auto an die Grenze der Türkei gefahren. Dort mussten wir über den Zaun klettern. Im Boden waren Tretminen drin. Wenn man auf so eine steht, dann explodiert sie. Als wir auf der anderen Seite des Zauns waren, sind wir 2 Stunden gelaufen. Danach hat mein Vater einen Schlepper in der Türkei angerufen. Wir haben ihm viel Geld bezahlt, damit er uns zu syrischen Freunden in der Türkei bringt. Nach vielen Stunden waren wir endlich am Ziel. Nun wohne ich in Langkort. Bia de pli che quei che sta del text sa Mohammed a sia sora Bupli de quei viadi. A malgrad che quei ein regordienches malen per nevles betrachten els bonuidis vit Lunder. Na, also, wenn ich daran denke, bin ich eher glücklich, dass wir es überlebt haben, als traurig. Per clet sto Mohammed a sia sora Bupli fa tals quei tausco pi baul. Grazie a quei text del svei nus cheu plitos capisco che quei ei de stoi fuggi a con lez che sein da si vesser cheu en Svizzera. La prossima giovane, l'Alma, è col Mohammed e sua sorella è scappata con la famiglia della Siria. Ella specchios e la Irlanda si la lubienche da sta lau en se girtat. Aber mo spiccian turn, quei è nuot per l'Alma. E per quei eila naziau quei temps ed un priuzice che fa sur sta. Ves merveies? De pisis meins e l'Alma os l'Irlanda. Cau eila giù la possibilitat de realizzar insieme. Num nada main sunar clavecin. Ella ha denton mo giù la possibilitat de sunar, senza in eleziun ni che si ci ves musau. A tutina se vegniu ad insieme in gran hobby. Ad una curce sun piano suna in un otter mont. Curce na stress o son trista vegna a sunar. L'Alma ha bumo gran plager. Antai versis meins eilen priu de sunar a schibein che per fin se moma ai surstada. I didn't understand. Hai fa enorme impressione. Ella aveva semplicemente la possibilità di suonare. Aveva c'è successo che la giù tu per sola fa una grande impressione. Didn't have any class for piano. Siu trick in a bunureia ad a git o degli internet. I learned some songs like by ear. Un per canzuns naia imprais controllar ma las bleras con videos da YouTube. Quesa aiuta a cotgnar als mans. Finger movements. L'Alma sei famiglia spera nossa da stia restare l'Irlanda. A speriez ai siu grande vis deve indi siu agien clavecin en combra. A quei fosse stau per os, io spero che vos veglias giù plager. Nus de nos aber auch in una ronda giuc. Oh na, quella è vos ebera bo. Na! Mann, os vanna ven. Na! 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 Na!
Mann, os vanna ven. Na, 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 na.